سبيل الدموع سبيل. Sedang ada di rumah Aceh. Rumah Aceh ini ada nggak di provinsi lain kira-kira? Tidak? Tidak ada. Rumah Aceh adalah rumah sukunya orang Aceh atau daerah Aceh yang hanya terdapat di Aceh. أنا هدايا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. Belok ini. Apalagi di sini harimau, ada harimau. Oke. Oke, bilang apa? Coba. Nah, makan dulu, kasih contoh dulu. Terus siapa tadi yang jawab harimau juga? Azhar. Nah, yang lain yang tidak dapat tidak perlu bersedih. Yang lain lagi. Ada yang lihat ular nggak ada tangan? Iya. Ada. Yang paling cepat. تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.